Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Kumba ci tiếp trình xã khăn cái chúng đi ta là con saka si spa sa pun rio kenta di so ban ayu ublei mar menek lawan di dokter bande akan check up dia akan kum ka report ka bagi ai met ka chúng đi kalong normal dia kata i sebagai lawan mencep sepi ba kumba ilong matai ka bot di biang ci ko ci kia Untuk ladan yang benar-benar communication sudah clear ke both common apa dia boleh kerja untuk strike di ladan. Em cũng bằng haduk menen miệt của này là thì cái trình keren cái chúng nghĩ năng nên là bộ stage nên lâu haduk menen ru pat haduk mentahi nak kalian trong sokar hi kampatan yang pan communicate sangi habis dia berkenika longer strike kan. Untuk kita kalau presiden belum sokar belum ada mana tadi belum respon sih kena kerja untuk strike tu new normal. Ya kata tengah nak kalian ke tungi inum lah mantip mo ya ke jimbut juga government antara kapha nak kalian juga media mo berkali berkali nak kalau nak chief minister deputy chief minister mo balai bahadu mata kim kisus ngam mo bat kim long willing ban khot ini ban ya keren ya kedeka isu habis dia berka resolution policy. Lek sokar tu abu kita bakal ada bentuk komiti ban review. Entah kan yang nanti kata pila bantip tang dapat kli nak kalian government. Maka tu kajing ai kau bangi lapar menahi kajing kentup, mo wat apa kila tip hi bana kalian jangka voice of the people party ilong scam bangi la ong hidu ba yem kuat bani dan bentah bagi dia rooster system. Antara belai i nadu tu kasih ke meningkong tu bagi khot ya ke all party meeting. Mo ini lagi hang tu dah kajing sutu ba bagi pa eta kasti gitu resolution roster mo tengi ông thầy là đã discuss ya